Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thara achiar tu silian sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pore chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven la ma in thada lo ula ina tom tatin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na vo midang nei lo kut le mai ti file hridan la lakte ngai poi mong cheu COVID-19 ka inhoi shedu ne chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parugle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po thereng ani e tuna chuan chanchin tharlong e thak chunzo mang u Aizol le chevela sample test run pui kalpui me ka sample singkwa sang seri zathum som seri pani test oni a shikai sang ni zakwa som pasari mu chu to ani Social Welfare Minister Dr. K.B. Chuan, Women and Child Development Noe Scheme Pani Rashtriya Poshan Ma le Matru Vandana Sapta te ahong. Assam Sarkar chon COVID-19 shileng azi omdeu to wangin in kho khenadul zok vein khana ti chuak. Ramchung State le Union Territory shangshanga COVID-19 invena zom chungin zirna inte hon anile chanta. Health and Family Welfare Department noya IDSP in Aizol le achevela sample test run puyan kalpui meka. Sample sing kwa sang seri zathum sam seri pani an test to a shikai sang ni zakwa som paseri mu chu to ni in test to zong zong zinga za pani point pakwa pakwen shian kai ani State Nodal Officer and Spokesperson for COVID-19 Dr. Pacholamal Somachuan mi puinol pui COVID-19 testing ti hi sarkar in honnale rom hana fel takba ka kil tina changa tula shiat na awanga kalpui ni ti soim how tak de uma se a hlok na hi mass testing ne na huna pianga mu chu ani ati Tundin huna MC area veng somruk pani le MC area pon nama khosom pathum awain veng le khwa seri panga sample test run pui hi nei ani to a mass testing tangkai na soin doctor lama somachuan positive mu chu te chu a hran pa in test lem lo tur te anni a mu chu ni talo se positive ni in hremi lovin zalen takin anno the dar ta se tun na aya din hun che le zola angai ton te soya sarkar lai puilama tangin state tin te COVID-19 test tam tura in fuile ngen na don ani thina mi puinol pe test ne tamna hmuna negative tamtak mu chu ani thina wangin positive rate point atlak nem pha a khotang din mun atilang thin bok ani ati mi puinol puya test na mun atama pianga negative tamtak mu chu ania tin mi puidin mun po aron lang thina tin positive mai ni lo negative tamtak le mu chu ani hian positive rate kha alo tla niam ve thin bok ani ti kha setaila atha mai mass testing nei ani awanga da shan chungchang te kan soito khang te kha a hlok na ani a tin chup mi pialama chuanin quarantine om te kha anhuwa test an han ni le a chunga te po chuan positive hi mu an ni thozel boka negative fa om te hian mass testing atanga mu chua an ti darni han ti te po kha soi a oma ama ero chu anni ho hi zalen taka umsa annia chumi ania wang chuanin mass testing ani awanga anti darna chan reng reng hi a omlova tin atop bera chuan COVID-19 hi nun phung le nung chang le na injom tlat ania chu wangin kailo na tura malakna mimal chungkwa then om khotlang ko hran zirna le zinna le na thona huna te kan ti that hian COVID-19 hian zoi in min kensan don ani Nimina Aizol DC in September ni riat thlenga restricted area apuan bong kon veng chu vein khan mass testing ne ni a mun saria test na mun siam ne in hriat the china mi sang ni zaruk samruk pariat test jinga positive za somnga pasarin oma za zela chutin veina bong kon mass testing a hian za panga point pariat an positive ani India Marchak State Agriculture ti mason konga malak chungchanga nimin khan donor minister Puji Kisan Reddy Hovin India Marchak State Chief Minister Tele an ayo te chuan virtual meeting an neya Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Punarendra Singh Tomar chuan Telpuin Mizoram Chief Minister Puzoram Thangale Agriculture Minister Pusilar Sanga te po an telani he meeting a hian sarkar lai puya Agriculture and Farmers Welfare Department atanga za som GBS tangkai theng bera man chungchang te bamboo le oil palm development chungchang te horticulture le organic farming ti mason ne masona ruang ampoi mo tak tak te soi howani Union Minister Pu Ji Kisan Reddy suan rol khaizo ka state 10 donor kaltanga chanpuin an mu theinan malak atul thule chanrola poimo thu soya tun hai National Mission on Edible Oils oil palm kalpui tura sarkar lai puin rohman asiam chu a hlotin theinan India Marchak State te an poimo thu soin Mizoram chu oil palm chin konga sul nu thatak lo nei to
state dang te tan po en ton tla kani thu soi bok chief minister puzoram thanga chuan marchak state te tan NEC le donor asum da chu be thamati thu le hemi atanga state tin ten an don chu an mamo ma sona thlan tura tan du khop atin no thu soin en non tula ti thu thana za som GBS atanga tlangram state of Masona rural CM tool ati sang asoi bok ani Voin Khan Social Welfare Minister Dr. K. Bates chuan Women and Child Development no scheme poimo takpani Poshan Abhiyan ne Pradhan Mantri Mantru Vandana Yojana PMMVY noya Rashtriya Poshan Ma Nutrition Month le Matru Vandana Saptah te video conference call tangin hong Social Welfare Minister Dr. K. Bates chuan Kumin Rashtriya Poshan Ma le Mantru Vandana Saptah chung hiam Mizoram chunga naupang chaklo bik te chu enkol na peka ma lan sajol turte nu nau pai le tlerol thisen tlak chamna om tolo nan line department an thei top chole zol turin he hunna hun achim tu te chu asoma heng ba ka hen Nutri Garden kan wadi kan huan siama te ma la le zol turin thok tu te fui tharna hun amang tela Mantru Vandana Saptah po nu le nau te risel tha kan nei zel theinan tran le zol turin chim tu te cha bokani Nutrition Month Paul Hian Longkai District Nimin Khan Typical Village Mampuya NYK Longkai Bultumin Neni Deputy Director PMRC Selate Hovin NYK Thoktere Mampui Khotang Shruai tu VC la branch Waile tem Typical Village Sevela Theije kan phuna then phun te hi chi somni panga ani a tual sunga hu mai thei chi sang le state pon ma changa choklu theije te ani tuk indar khatvela ro suna satawanga tui hok chuan mamet ngarpet venga chung ko pakhat chen in chu hnola van e thlak takin mishing thile hliam an amlo in chim hi medical quarter noya doctor Shankap zone in pulal shwete nu palwa korkama ania chaklama changa tui hok tam taklo luang chon hnola achimta ani ina chim ma hen in lo tu the an tlan chuak mana bungro engma chu man novin achim nanani heti lai hen tun lai ro suna sa wangin mamita por supply mu mal lo hlea por supply mu mal lo wangin mami district hospital COVID-19 velo enna Trunat lapin na athok mumal theilova hemi wang hian swab sample test tur tam tak test theilo pha ania tuna sample laksa test tur hian ni thum vel hun amamo to ani voin ve khan champhai bethel veng chura mun rang wonga huan chaka PNL thanga te chena inchu anin chaka tanga lunglian tak tak kaina del chia an chung ko hemi pariat ni in an in lungina del chiat lai hian chung ko nu berle mi pakhat chu pona anom lai ni a in chungalo omi poruk te chon hliam lian tham an tur lova mishing thina le torna athleng lawani Bethel VCP pupti thang hne na tanga thudon danin voina Bethel VC kai shuna in VC la wem member ten in chia seng hoin tlang an nei ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Assam Sarkar chuan COVID-19 thrilenga zi omdeu to awangin in kho khina dul zong wen khana ti chuak in kho khina thara hian zan curfew dar kwa tanga jing dar nga thleng nei chun zomani dona Assam Health Minister Keshap Mahanta Soidanin district in Kalpona lir theite chu achunga leng zong za chuan phalani to a ma se vaccine dose khatna latal ani turani atia na thona mun ne sumdona mun te chu zandare te thleng hon phalani to a sarkar na thok COVID vaccine dose khatna tal la to te chu an na zom vek tura ti ani a vaccine la lo te po ni thum chunga la vek tur le office po kal to tura ti ani bok postgraduate graduate le polson pani zilai te chu class ran phal sakani to a ma se vaccine dose khatna tal an la vek tur ani Asama hen shileng azi omveo to a nimina khan chika thar zanga somsari mu choni in mi pangai nan thi pui ani Ramchung state le union territory sang COVID-19 in Vienna zomchungin zirna in te hon ani le chanta Delhi chuan voina tengin school college le coaching center te hon tran ani a heng zirna ina te hian zirlai lengza chan vezel voi khata kal phalani a voina tengin pol kwatanga pol sompani ten school an kai chana pol rukatanga pol riat ero chu tun tha niriat atangin an kai chan thungang Delhi Sarkar thne tu chon tuma tiluina school hi kaltir ani lo thu le nu le pa terem ti na veka kaltur ani thu soya zirti tu le school thok tu za somko pare chuan COVID vaccine dose khatna anlak to thuan soibokani voin ve khan Tamil Nadu po zirlai ten sikul an kai chana COVID-19 shileng na ka invena khawtaka zomchungin zirna in te hi honani a college cha hian vaccination camp siam ni in zirlai adu apiangin vaccine an lakal zel ani Meghalaya po voina tangin zirna in kai chana ni a Paul sang le niama zirin sikul kaldan turbit le ani a khopuya chuan Paul kwatanga Paul sompani te chu dan pa ngai kaltir ani a Paul ruk atanga Paul ri te chu skula hian relo te kaltir ani a annoilam ero online kaltir ani a thingkanga ero Paul ruk atanga Paul sompani ten dan pa ngai sikul an kai to a
an hnuai lamin hun bin in school an kal thung ani chanchin thar cher ti top nan atlang pui aizo le che vela sample test run pui kalpui me ka sample sing kwa sang seri zathum som seri pani test oni a shikai sang ni zakwa som pasari mu chua to ani Social Welfare Minister Dr. K. Batewan Women and Child Development Noya Scheme pani Rashtriya Poshan Ma le Matu Vandana Sapta te ahong Assam Sarkar chon COVID-19 shileng aziom deuh to awangin in kho khirna dul zok voin khana ti chuak Ramchung State Union Territory shanga COVID-19 in Venazom chungin zirna inte hon ani le chanta chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani